Директорка установи Руске слово, його одвічательний редактор, новинаре і другі присуствували на означуванню Дня новинsko-видавательnej установи Руске слово. Označeni 15. juni, datum keď 1945 roku vyšlo perše číslo tých novinoch, a tiež i juvilej 90. ročnica drukovaného informovania na ruskim jazyku i 50. ročnica literárneho dodatku Literatúrne slovo. Toti juvileji boli krásna náhoda, že by še predstavilo ruske slovo, ktoré bude vychodziť u novim, modernejším formátu. Z nagodi Dňa Rusnacov prešloho i toho roku mali sme dodatok k novinom Ruske slovo, ktorý nám jak projekt finansovala nam Uprava za kulturu Horodu Novog Sadu. I videli sme, že čitače dobre prijali to novi format i takozim čak i magazinski sposob informovanja. To nas takoz još meljelo, že bi sme počali s vychodzenjem novinov u novim formatu, súčasnejším. Znači, mali sme veľké novinice, 3 formata kvolanih, ktorý išlo na novinarskim paperu. A teraz máme to 40-gramski paper, teraz máme offsetni paper, bili, češi, 80-gramski i šitski boki u koloru. To bude i nespodzivanja i nazdam še budu uglavnim pozitivne reakcije. Už 50 roky s ruským slovom vychodzi mešačný dodatok Literatúrne slovo, s ktorým nastavali i rosli veli naši pisatelje i poetove. Po teraz vyšli veci jak 600 čísla i teraz sme konečne preslavili toto u novém formátu literatúrne, ktorá je napravené tak, ako presek, nemôžeš povedať bez slov, ale zo z tých ročnícoch po teraz sú boli objavení písni jak kompilácia. Znači, estetsky ono ostáva také, aké je. Vše sme otvorení za ilustrácie, normálno, zvukovné dodatky. Nem písať i nič druhé. Menjajúci nielen vypatrunok, ale i struktúru. Noviny postali magazín na ruskim jazyku, a nastavanje jednoho takoho súčasného magazína privítal i podpredsjedatelj vlady Autonómnej pokrajiny Vojvodiny i pokrajinski sekretar za kulturu i javne informovanje Slaviša Grujić. Vojvodina jak pokrajina postoji preto, že u njej postoje nacionalni zajednici. Ruska nacionalna zajednica všeli jak jeden z fundamenta u Vojvodini. Ruske slovo to dobri mediji, njeljem pre informovanje, ali i pre promovovanje kulturi, bešedi i kulturno-istorijnog bogatstva. U tim slučaju pripovedame o jednej medijskej instituciji, która postoji už dlho i która ma svoj prepoznatljivi patronok i publiku. Robi robotu pre ktoru je i osnovana. A teraz s tým novým formátom očekujeme, že to bude i jeden kročaj dalej. Ruske slovo s takým podsahom trima kroče so časom, co u financijnim zmislu znači vekši vydatok za ustanovu. Cena týždňovníka nemenjana od 2006 roku, ale i nadalje, dzekujući subvencijom državi za informativnu dijalnost, cena ruskoho ostava 30 dinari. Gledate Paletu. Izbor iz emisija na jezicima nacionalnih zajednica. Festival dzecinskej tvorčosti Rusnacov u Vojvodini Veselinka počal zo tradicijnu kreativnu robotnju risovanja po muroh. Toho roku tema z oblasti transportu, odnosno konkretno djeci u transportu. Dôležite im takú češko to, bo oni znajú dať sa povesť, naročito školjare to ti u osnovnej školi, oni znajú o transportu nadosť i lješejšie by im bolo možnosť pripovedať o tým transportu. A za oformljovanje ľudzov, bicikli, automobili i tak dalje, všetko to, co učestvuje u transportu, dôležite im takú češće da oni probovali na tih murov prikazati tak, jak znaju i jak možu. Bezpečnosť u transportu bola tema i drugih robotnjoh, ta u velikej sali Ruskog kulturnog centru všetky boli zavžati so škatulami, paperami, štrihanjom i ljipkanjom. A za co ti to daš točka? Za farbenje. Co farbiš? Škatu, da naprimer auto. A znaš za co treba to auto? Ne znam. Co budeš robiti z autom kad napraviš? Položiš se na hribec, pa budeš kao da sme auta pravi.
A keď prevozky boli zakončeni, šitkiše zišli na Veselinkovim poligonu preveriti či poznaju pravila spravovanja u transportu. U tej časti programi organizatorom pomoglo Ministerstvo unutrašnjih djelov Republike Srbije, odnosno Policijna uprava Novi Sad. Ovakva preventivna aktivnost treba što češće da se radi. One u ovom uzrastu mogu da usvoje određena znanja i da izgrađuju određene stavove, a koja su bitna za učešće u saobraćaju dece i oni su znači učesnici i kao pešaci i kao putnici u vozilu. Veljke interesovanje bi volali i Mr. Twister, ktorý i toho roku zabavjal deci z ospravenjom rižnih figurov z balono. Co to maš u rukoh? Balon. A otkud si? Pa jedan človek pravil. Takže kto se to već dostal. A co si ešte robila tu Nješko u Novim Sadze? Risovala sam po murov s krejdami i pravila autočka. I učestvovala si u tim zmahanju? Hej, wiem co ja nie uważala auto, ale sam jak pešak či. Ja sam skočura. I u ktorih robotnjah si učestvovala? U pravenju autoh i risovanje za skrejdu. I jak si še pačeli to ti robila? Fino. A toto tu si učestvovala? Hej, bol sam auto. I jak to, keď si učašnik u transportu? Na co še treba merkovati? Sluhali sme policajca i već jak treba da ideme. Všetkých, ktorých sme volali, všetky še za teraz odvolali, všetky prišli, čekáme ešte malých predškolcov, našich novosadských, oni nejste su mandi, takže prídu až poznejšie, tako spred sam počatok programy muzično-scenskej. Všetky še drugi odvolali, chvíľa nas super potrimala, nejste zeci prekrašne prilapeli i risovanje, i temu, i policajcov, i nejste, možemo povedať lepšie, jak to sme domali. Bez ohľadu na toto, že prišli medzi ostatnjima, novosadski predškolci zo sprihodnu dramsku sličku perši nastupeli u muzično-scenskej programi. I keď najmlači dali željene švetlo, na Veselinkovej bini zmenjovali še tanječniki, špivače, muzičare, a najvecej bilo recitatorov. Širšu reportažu zo Veselinki hodni ste opatriť u štvrtkovej emisiji Dobri večer Vojvodino. Výstavu Medzivojnova reklama po-ruski otvoril direktor Zavoda za kulturu vojvodjanskih rusnacov Sergej Tamaš, ktorý vyznačil, že ona časť oficійного projekta Zavoda i že ju našu ľudze hodni vidzic už na tohoročnej červenej ruži. Máme dneška na hodi tu vidieť skolo 20 reklamy, ktorí vyloženi, a zaplanované i pre određeni tehnični problemi, znači ešte 20 će majú dorobiť, dodrukovať, takže že na peršej výstavi, ktorá bude, nazvam, že to bude červená ruža všelijak, že bude prikazaný celý polný asortiman, znači kolo 40 reklamy, ktorí označujú Rusnacov, ruský mentalitet, duch i čas, ktorý bol medzi dvoma vojnami i ktorý všelijak prikazuje i toto, co Rusnaci tedy i odnošenje ih spram ohlašenja o reklamah, toto, co gdje oni džistovali, robili i s čim še zanimali. O výstavi bešedoval i jej avtor Saša Sabadoš, kotri vyznačil interesantni fakt. Že už tedy ľudze pochopili moc reklami i počustvovali potrebu predstaviti še potencijalnim kupcom. Materijal, po jeho slovoh, ljehko pririhtal dzekujuci digitalizaciji, zo čim i najstarši ruski drukovani vidanje postali dostupni javnosci. Toto i svojo fajtova preslava 96 ročnici presi na ruskim jaziku, jak i odnosno to jakših sposob, že bi i zavod vošel uopšte do tej preslavy. Okrem toho, ta výstava nejste dobrá náhoda, že by sme videli všetky spôsoby nielen reklamovania, ale vôbšte obracania tých targovcov i davateľov usluhov ku ruskomu narodu. Znači tu je z njenjem Rusnacov, tu je z rižných národoch. I to uopšte bešeduje o mentalitetu tých časov, kde bolo bardzo važno, že by jeden targovec i remeselník bešedoval vece jazyky.
Rusnaci od початку 20 віку постали свідомі, že muša bud aktivni, keď nie chcú zaostávať za druhýma, ta počali vydávať noviny i kalendar, u kotrih boli i reklami. Jak nadpomnul dr. Janko Ramač, nie znaš jaký bol ekonomský efekt za redakciju, a je važno, že še reklamovali praktično šitski, od remeselníkoch po ljikároch. Bez ohľadu, co my o sebe dumame, a все máme lepšie dumanie, jak co ono stvari na isto vypatrali, ja by povedal, že zdravstvena situacija bola katastrofálna pri Rusnacoch. Povedzme, keď vezmeme podatok, že djeci pri Rusnacoch, povedzme, može biti i 100% veće umerali, jak pri Njemcoch u sušednih valaloh. Bez mi ne možemo povedati, že oni mali znanja o tim, že dosť zbali i všetko tak. Znači, i toto, že še vidíme, že tu je z ljikároch i njedem u samih reklamoch. Keď vezmeme kalendári, noviny, vidíme, že ljikári jak taký prisutní tu so svojima poradami, so tolkovanjem prosto trebalo zvihnuti jakiš osnovni uroveň zdravstva. Tak i u drugih všetkých oblastí. Znači, to i remeselníctvo, ktoré mi vse domami bolo, jaké bolo, ale všetko to trebalo podzvihnuti. Hvikovo vyloženi 20 reklami z vidanjoh po-ruski, a nije odluha vystava budze preširena z išće 20 reklamami. Interesantne, že ohlaški do naših vidanjoh davali njeljem Rusnaci, ali i pripadniki drugih narodov z okruženja, Njemci, Jevreje i Serbi. U týždňu, ktorý za nami, paralelno so spririchtovanjem vyberánkoch za nový sostav mesnej zajednici, okončovaní roboti na dvoch značnejších investícijoh u Ruskim Keresture, jak realizacija skorej prinešenih odlukoh aktualnog sostavu Sovitu. To ti roboti trebali rušiti skore i međutim, dako zbulo dižđu već ska rušili i poplavi u Srbiji, takže i to ti ekipi, ktorí trebali robiti ti roboti, boli angažovani za svoju mehanizaciju na tih podjijoh i takže, ali je relativno došvitko idze. Hlavni roboti še okončuju na dvoch lokacijoh u Valalje, a jedna z njih prave center Ruskog Kerestura, odnosno parking prostori i Draški kolodomu kulturi, ktorý ostatní raz rekonstruovani pred približno 20 rokami. Думам, že to robené 95. roku, znači za 250 ročnicu. S ohľadom, že še celý center šeljal asfalt i tu porobeni to ti ploči nešťešljivi, ktorí boli pred Domom kultúry, ktorí už vec na taký spôsob boli prepadnutí, sami ploči neprepadnutí, ale boli prepadnutí spodok tých pločoch, takže jednostavno nemohlo še už ani parkírať, tu ťažko bolo i parkírať. Takže to hovorím, domám, že to 95. roku bolo i ostatní čas, bolo, že by še to i pokončilo teraz toho roku. Tu plánovaný autobus jak parking? Tu plánovaný parking i tu plánovaný na tým prostoru, ktorý tádzi od Dražky, tu bude uvyľatý asfalt a tam budú postavení toti cehelky. Nážaľ, neznám, že na jaký spôsob še plánovalo javnú nabavku toto keďže robilo, ale jedna časť, ktorú môžete zňať, jedna časť nám ostane neporobená, no ja še nazdám, že u dohovarky zo zmestnú zajednicu i zo lokálnu samoupravu, že riešime i toto s ohľadom, že máme toti ploči, ktorí by sme mohli tu teraz poskladať i ktorí by neboli na taký spôsob, nebolo by na taký spôsob porobené, ale by bolo na ničaký spôsob, ale by bolo zažnem porobené, da neostáva ho lažem. Behaton kocky, zo ktorých budú vyskladaní Dražky kolodomu kultúry, predstaviajú hlavnú podlohu i na druhej lokaciji, na pijacu, gdje je väčšina robotoch už porobena. Po slovoch samoho projektanta, kocky takového kvaliteta, že by trebali tirvať vecej deceniji, co znači, že trebalo vydvojiť značni sredstva. To investicija direktno za sredstvo mestnog samodoprinosu. Prešloho roku malo investiciji bilo porobene. Pri koncu roka porobeni tu jakinje mostcik na bazen i mostcik na temetov. Takže sredstva, ktorí praktično prešloho roku nie utrošeni, toho roku su realizovani u tih. Kupna vrednosť aktuálnych robotoch kolo 6 milióny dinári s nadpomnúcom, že plánované, že by še porobili i najkritičnejší mesta na asfaltu po uličkoch u Valalje. S ohľadom, že by väčšina robotoch mala buď zakončená po Červenú rúžu, všetkých navšteviteľov Ruského Kerestura dočeka i krajší ambient, ktorý pokus dohadne na tot u horodoch. To vážne, keďže še Valal chce promovovať i jak turističná destinacija.
Jedno zo slučovanjoh, ktoré tomu môže len pomohnu, stojí najnovša regata, ktorú organizujú Vodi Vojvodini, kotra už prebúvala u ruskim Keresture. Jej predstavitelje tih dňoh prišli na poradu o novej naščivi, majući u ohľadze dobre iskustva zo 2009. roku. Stvarno je bilo sve kako smo se dogovorili i čak i više od toga. Jako lepo smo se proveli i svi regatari su bili stvarno zadovoljni. Mislim da ovde čuči jedan lep, da kažemo, i potencijal, kako da kažem, jedno jako lepo domaćinstvo i ljudi su stvarno bili divni tada i ja očekujem da ćemo se tako lepo provesti i ove godine. Sigurno, že i mi jak domašniše potrudzime predstaviti Kerestu na određeni adekvatni sposob. Znači, občekujeme keljo poslovog organizatora, ko to sve od ljudzoh, že prihodzi u tej regati. To sigurno treba, znači, određene i kostiranje, određenu programu, određeni kontakt, rozvarku, na prostom slovom treba biti domašnji. Bude to ešte jedna nahoda za promociju Kerestura i šitskih jeho združenjov i naiste škoda, že regata njestihuje do Valalu 3 dni poznejše, počas našoho najvekšoho festivala kulturi, bo bi efekti jej prebuvanja napevno boli ešte veľo vekši i kraši. Vjerojatno, že i taki uskladzovanja aktivnostoh i terminoh budu jedna z preokupacijoh novoho sastavu Sovitu mesnej zajednici, ktorý by neodluha mal počas robotu. Naš najvekši ribalov Ečka, pri Lukinim selu nedaleko od Zrenjanina, zalapjuje vjedno z rezervatom prirodi Carska bara vecijak 3600 hektari. Pod ozerami maju 2500, a za produkciju hasne uljem 1600 hektari. Ovogodišnja proizvodnja kreće normalno. Tohoročna produkcija će normalno. Hvitkovo šerihtame za intenzivne bilovenje ribi za Petrovski post, ktorý trva od 15. junija po 12. juli. Toto ozero teraz spražnjime, že bi nam tu bul lager zos ribu za švitke vycahovanje. Znaše, že u nas tradicija vyporučovanja ribi na trgovišće predstavlja rok, ta preto ribu mušime mać porehtano. Poneže še riba muši švitko transportovac, najljepše, že bi bilo tako i tu, u najbližšim ozeru. Prez ljeto še hljadaljem poćka. Za ribarov to ščesce, bo amura i tolstolobika vljece ne može lapic bez vypuščovanja vody z ozera, to še robi v žimu. Poćku može vljece sprevest. Ruci še jej pokarma, ona še zbehne na hromadu, a već je za ruci mreža. I velika jezera gdje smo određenu količinu krupnije ribe nasadili. Do velikih ozerov, gdje nasadena velika riba za ljetne vilovenje, intenzivno še dodava pokarma. Ribarstvo Ečka je prisutna u najvažnijim trgovinskim lancima u Srbiji. Ribarstvo Ečka prisutne u šitskih najvažnijših komercijalnih trgovinskih lancov u Srbiji. Prehvarijame i izostima, u ktorých sme neprisutni i nazdavame še pozitivnom rezultatu. Novi kupci še neprerivno zjavljuju, bo naša poćka zo zmesom, ktoré má od 1,8 po 3,2% masci, nadaleko poznata po kvalitetu. To nie čudne, bo še tu ryba karmi vyključno z ekstrudovanú pokarmu, ktorá má 20% proteíny i 7% masci. Zabno kukurici, abo dajake druge žitarky, tu nema co hľadať. Že by preširili asortiman, napravili i pohon za prerobok ryby, ktorý ešte nepočal robiť pre spomolšenú administraciju. Dozvoli čekajú už vece jak pol roka, ali še nazdavaju, že pohon počne robiť najpoznejšie za 6 mešaci. U nas i nije nešto puno palo, nešto malo preko 100 litara po kvadratu. U nas nje spadlo veľo dižđu, kuz vece jak 100 litri po kvadratni meteru i njemali sme škodi. Važno nam to diž i pomohnul, bo sme njemušeli pumpovac vodu do ozerog zo stisi. Jeden mešac sme zašpurovali. Nje bilo bi dobre kad bi spadlo vece, bo ozera prepolni. Ščesce u tim, že dišć spadnul prave tedi keď se razmnožuje striberni karaš. To za každe ribalov korovska riba, a ne može izopret, že bi taka mala, dluhoka 1 mm prešla prez pumpi i šitka. Toho roku za Ečku to ti majski dižđi buli hasnoviti, hiveljem obecani subvenciji od državi. Mi jesmo predali zahtev državi i... Mi pridali vimohu za subvenciji da se obuze z toho. Z tima subvencijami biše ušeralo trgovišće, a to ti co robija i predavaju na čarno, bili bi pocisnuti, da biše konječno znalo i jake na iste trošenje ribi požiteljovaju u Srbiji i to po kategoriji ribi.
Teraz také precízne podatky nem nahadovania. Toti stimulaciji bi doprinesli i oživljovanje produkcije na menších poroknosoch u ruralnih štretkoch. Ľudzi by še ošmeljeli otvoriť privatni ribolovi, u centralnej Srbiji bi mogli zažiť veľmi mali ribolovi za pestruške i drugi ribi. Za teraz država obećala subvenciji 7 dinari za každú kilu predate ribi, ale poneže znova premenjeni ministar poljoprivredi, nie je izvesne, že co bude so týma subvencijami. Pred decenijami každá zahrada na Valalje mala zo každej ovoci i zahradkových rošlinoch podakus. Medzi režnými rošlinami vše bolo i maku, ktorý fachovci učešľujú do olejových, barzlikovitých rošlinov. Teraz toto rošlinu, ktorá má i halucinogény pri kmeti, tá da kedy strašili djeci, že u maku je dziva dzivka, že by tam nezachodzeli, riedko kto má u zahradi. Pravda, Slováci mak pestujú i na veľko, a medzi Rusnacami najväčší produkovateľe Sobkovo z Ruskого kerestura. Rokami sme še proizvodili sme željenjavu, išli sme čak za pijac i včasni paradiči, včasnu paprigu, išli sme već tu paprigu za kasno. Rokami sme to robili ja i supruha, teraz sme pokus prichodzíme už do rokoch. Ostali sme u zajednickej roboti za zivku i za žecom. Evo, že znam tako mal nešťastie z nohu, takže evo, pomáha nam kjeľo može. A mi už teraz, poneže roky prišli da probujeme da co proizvodiť, da co druhe, co može buzi nie baš šitski proizvodza. Kto chodzi predavac mak? Evo, ponajveci ja. Idem na pijac, idem po hlebi i tak, vec tomu, tomu i takže še daku štičko i na pijacu, môž, daku še pripovedať, takže ponajviacej ja. I ktorý čas najviacej še hľada, ktorý čas roka? Najbardziej še hľada pred Krčunom. Pred Krčunom, pred tým švetami viešení tam, v Říme, za šveta, za Krčun najviacej pošlo. A učím vám unuk pomáha? Unuk on pomáha u všetkým. I šal so s nami, i paral, i pomáha, i pretarhovali sme mi dvoje, bo oni boli na polju, tam mi dvoje ovecka pretarhovali. Takže furt je u pomoci babi. Hoď, evo, neš kaži, zo zavody mušel skorej prísť, bo prídu televizija snipať mak. A pušťali co zo zavody? Hej. Což im hvarov? Že príde televízia, tam už pojď. Dobre, že sa pušťali. Poneže rok je už tu, a za makom še netreba chyľať, len na počátku, keď še preridzuje, co môže robiť i zo šamločku. Sobkovo na Dumali budú pestovať mak. Teraz ho majú das na 500 kvadratní meteri. Nie robíme veľa roky, pár roky sme počali tak na menej, ale každý rok vecej. Eto, mali sme šťastie, že poznáme máme priateľov u Červinky, čo sme boli čas na pijacu, co sú Crnogorci, baš i supruha toho našho tovariša, baš nás zainteresovalo s bielým makom, poneže postojí i bili mak, takže my še zainteresovali i počalo še nam to. A vecka, jak varim, počalo še ukazovať, že evo, prostora u zahradu je še vecej, bo ľudze pokus prichodza do rokohta, im nije na tjelju potrebni zahradi, ta prostora je, teraz co da še, to smo veľo študirali, co da še i do zahrada klaze, mašinski robic, nebarz mož, bo to nije veliki prostori, a da sme prišli na takvu ideju. Tu mace bili i belavi mak, jaka je rozlika? Pa pace, co še mne dotika, ja ne vidim rozliku nijaku. Bili mak, isti smak jagod i to belavi, ali ľudze nie zainteresovani na pijacu za bili mak. Nie znaju že co to, bažljem dahto, tak to ti mladší stjeli, že či bi nje moglo za baklavu i već ga probovali, već je zainteresovali, ali ja predala na veliko biliši, co to bilo. Takže nije ostalo teljo za nas. Znači, to ti si kupili na veliko, oni znaju že co to vredi? Verovatno. A ktorý vi voljica za vašo lakotki i kolači? Paci, ja koristim veljo i jedan i drugi, ali ponajveći zato mam taki kojaki receptico, koristim bili, ja podjednak maltenje koristim i bili, a koristim i čarni.
ali mi nie widzimy rozliku. Nam interesantni jeden i drugi. On si je otprilike tu krajem jula, keď, da povem, najväčší horúčavý prichádza, hej, i vec krásne neznám. Ešte sme neprobovali moš, i jes, ľudia, čo má mali kombajcoho moš, ale jak i všetko to drobné seme mohlo by ešte jedna čas vytres, hej, roztres, takže ho za teraz sme robili ručno. A poneže, evo, keď najväčší horúčavý može u hladku, može u šopi, može u bloze, i nemusíš ho ani naraz, može on učav rostať i na dlužej, takže postepeno ho robíme, kedy još se stihuje. A vecka, eto, jak proizvod može stati hoć doklja, najveće kasnuje, hej, mi znamo našu tradiciju, najveće za bobaljki, kad prihoza šveta, žimski, kračun i takve koji su najveće ljudi tedi gledali. Ta sme še zato odlučili, že to roba, ktorá še nemuši u isti momentu predati. Cała technologija dość jednostavna. Šeje še zručnu šejačku, na polju može i traktorsku, ale maksimalno na 2 mm hljebini. Pretože musi być idealno porihtana za šatvu. Može šat zviešeni, ale ho mocnim razi može pokošic, ta sigurnejša jarnja šatva. Naš sobešednik vari, že vše u februaru pridze blaha hvilja, keď še žen presuši i on toto vyhasnuje za šatvu, a potim treba poroljac. U marcu, keď zidze, najvažnejše ho preridzic, potim 2 razo parac, a vezljem zalivac i zaštitic kad potrebne. Mali sme u planu, že i navodnjavanje postavime kap po kap sistem i máme šitsko, ali iznazeli nas daku zdižđi prišli, evo taki dosta veliki iznenada, takže za teraz sme ho nje zaljivali, no i pa traže ho trebalo zašticic, išće raz, 2 razi oho za to, daku zjak da ho daku splamenjača keď teljo lapa, ali nas da vameše, že od toho, že išće za teraz odnjeje, a za drugi raz keďže nastavíme, može biti i to treba, šitsko treba otrimovati i to. Velji horotič škodljivci hroža tej rošljini, ali sobkovo patra vyprodukovať zdravú poživu, toho roku ani ne pirskavi. Trebalo bi, holjem raz i 2 raz bi trebalo, ali mi ho i teraz i ne pirskali, evo izbjegavame da bude so zdravši. Ne može ne povedati, jak povedzme to ta ekološka baš proizvodnja, ali trudíme še da su menje zastupeni to ti insekticidi, hej, i pesticidi, da su menje zastupeni, pa može uz da jeden i budze, da jeden hrobačni, ali veljo, mali procenat. Tota oljejarka ma već jak 50% oljeju, ktorý še sostoji zo zveci bar z kvalitetnih olejovih kvašnjinoh i ljudze ho hasnuju išće od kamenoho času. Okrem za kolači i lakotki, joho olej še hasnuje za pravenje lagoh, olejovih farboh, midloh i tak dalje. Pitali sme še našomu sobešednikovi, či duma zvekšac povrchnosť. Može biti i povećame, zavisi zaš od plasmanu, hej, jak še ho uspedali predas boji, pa konkurencija tako i postoji, jak i u šitskim. A máte ke restore konkurenciju? Nie da co ozbiljne, ali tako še ljude zainteresovali, tako i uvalali, čim prši raz troška porobel, jak i za šitsko, hej, interesujeme še za šitsko, bo musíme i dalje i svaštaric ta situacija taka, že še u tej državi menje veci muši svaštaric, hoć Jezuso co už robja na veliko i pojedinačno, ali vekšina za to. Mi co sme, a potom mi už co prichodzíme do rokov ta za šitskого podakuća. Mak jeden čas u nas bol i poluzabranjena rošljina, bo hlavki maju 0,4% alkaloidu morfiumu, co še u veljih država hasnuje za ilegalnu produkciju. U nas farmacijna industrija hasnuje za lijeki na bazi morfiumu, ktorý umrtvuje bolje. Gledate Paletu. Izbor iz emisija na jezicima nacionalnih zajednica. Výbor za školjara generacije okončuje še na osnovi pravilnika o nagradzovanju školjaroh. To muši buc odlični školjar, nositelj vukove diplomi i rozumiše zo s prikladnim spravovanjem. Rahujuše i uspihi na zmahanjoh zo nastavnih predmetoh u organizaciji Ministerstva prosviti, jak i uspihi na sportskih zmahanjoh. Školjara generacije predklada odzeljenski starešina, a odluku prinoši nastavnicka rada.
U osnovnoj školi Svetozar Miletić u Verbaše nastavnicka rada vibrala školjarku generaciji. To Nataša Kašaj, kotra njema in šaki oceni ljem petici. Od 5. po 8. klasu hodzela na ruski jazik zoz elementami nacionalnej kulturi, a popri veljih obovjazkov u školi učestvovala na každoj programi kotra še rihtala na ruskim jeziku u školi i u cerkvi pokrova Presvjatej Bogorodici u Starim Verbaše. Milo mi je, že me vibrali za školjara generaciji. Ja zakončila osnovnu školu Svetozar Miletić, ja Vukovac. Poneže imaš šitski petici, kto je taki najmilši predmet? Najmilši predmet srpski i rasijski jezik. Hođelaš i na zmahanja? Jej. Bila sam na zmahanja za srpskog i rasijskog jezika. Bila sam na republičkom zmahanju iz rasijskog i na olimpijadi iz rasijskog. Co planuješ upisati? Pa budem upisati gimnaziju, društveno-jezički naprijem. A već kad iz gimnazije, mušiš tak zaiste, učit će dalje i co već kad planuješ? Pa ruski ili anglijski jezik. Na samom početku, znači školovanja, ukazovala fini rezultati. Teraz pa to, kad je prišla u predmetnu nastavu, fini rezultati za rižnih školskih takmičenja, co še dotika rosijskog, srpskog. I jedna dobra odzivka, dobri školjar i šitsko najljepše i može da ukažeš jagot primjer ostalim školjarom. U osnovnoj školi Bratstvo jedinstvo u Kocure školjarka generaciji Tatjana Bujla. Direktorka školi Monika Tamaš ma povest ljem krasni slova o njej. Ona bila kandidat jak za školjara generaciji i ješći jedno dzivče. Međutim, ona za svojim uspihom, jak da povem, doznadmašela svojeg protiv kandidata u tim, ma bar zvelje uspih i na republičnih takmičenjoh perši drugi, treci mesta iz ruskog jeziku, iz srpskog, jak njematrnjoho i na drugih takmičenjoh tak isto. Dalje planujem upisati medicinsku školu do Novog Sadu. Tu sam išla na velji zmahanja, ali sam ljem za rusko i srpsko postila neki vekši uspihi. I tota škola mi ostanje u krasnih pametanjah. Mala sam tu veljo tovarišov i veljo krasnih iskustva. Tatjana Bujla, poneže je mala veljo obovjazki u školi, nje mala času hodzi do kulturno-umetnickih društva u Kocure, ali je veljo času preprovadzela pomahajuci u Karitasu. Veljke je žadanje, dok pođe školovarše do Novog Sadu, učleniće do Ruskog kulturnog centru. Doris Bučko, školjarka 8. B odzeljenja, prehlašena za školjarku generaciji maturantoh 8. klasnoj osnovnoj školi Petro Kuzmjak u Ruskim Keresture. Na osnovi bodovanja jej uspihov u nastavi, na zmahanjoh i u zvonka nastavnih aktivnostoh, Bučkovu perše predložela odzeljenska, a jej vibor potim potvrdzela i nastavnicka rada školi Petro Kuzmjak u Ruskim Keresture. Hodila sam na velji zmahanja, hodila sam na ruski jazik, srpski, biologiju i tehnične. Z rusko i srpsko sam mala lepši uspih i sam došla i na republične zmahanja, sam osvojila drugi mesta. Trenirala sam i stoni tenis od 2. po 6. klasu, već sam še prepisala na rukomet i poznije na košarku. Chcem upisati za nas gimnaziju u Ruskim Kerestura, poneže nemamo kremni predmet, co me interesuje me veci predmeti, ali najbarže jazike. A jakie čustvo buca školar generacije? Ti imaš i Vukovu diplomu? Hej, mam i Vukovu diplomu i hej, bar krasne čustvo. Treba najviše zadekujem, že me vybrali za školara generacije. A tvoje tovariški, tovariše? Hej, boli šťastliví pre mňa i klepkali mi tam na dodeľovanju diplomoh. Ta generacija nam bila najse specifična. U nas po pravilniku i po jak naj povem, tradiciji našej školy my bodujeme po našim pravilniku. Toho roku še slučalo, že sme mali veci v Vukovcoch i že by sme tu nenapravili nejaký problém, ta sme krašne pobrali od nich diplomy, kotri oni osvojili na zmahanjoch i bodovali sme ich. Mali sme veci kandidátoch, ali od nich ubedljivo najveći bod mala Doris Bučko.
Ona školarka osmobe odzelenia i tak, jak i nastavnica, môžem povedať, že tá školarka naiste zaslúženo dostala tú titulu. Verovatno budem pamätať osnovnú školu po tovarišoch, ale i po nejakých dožicoch. Verovatno co nám ostali šmišní chvíľky na hodzinoch i druhé. Školarka generaciji u strednjej školi nam Sonja Mitričova, kotra tiž zasluženo dostala tu titulu, pretože je angažovana u apsolutno všetkých oblastoch, kotri naša škola može pokrivati. Od sportu do literaturi, do druženja, do organizacijoh. Prosto to ti dva dzivčata, jak še hvari, že su do všetkoho. A veoma mi je drago što sam postala đak generacije. Veoma sam se trudila, imala sam cilj od početka. Ja sam trenirala odbojku 5 godina. I to mi je isto dosta pomoglo, pošto sam išla na razna takmičenja, išli smo i na domijadu, i na opštinska, i na okružna. Također sam ja dosta dobra i srpskog jezika, gde isto imala sam prva mesta na opštinskim takmičenjima, kao i učešća na okružnim. Planiram da upišem pravni fakultet u Novom Sadu, smer unutrašnjih poslova. To me dosta zanima i mislim da imam perspektivu u tome. Lidija i Kristina Hornjak zo Đurđova majú pričinu bud znašmejani i hordoše prešejtať po svojej školi, ktorú zakončili so s odličným úspihom Vukovu diplomu i titulu školjárky generaciji. U tom roku sme mali dva školjárky 6-3, kotri naiste boli bardzo vredni, učestvovali na republičnih zmahanjih z ruskого jezika, z srpskого jezika i njemacerinskого. I boli bardzo uspješni i u vannastavnih aktivnostih, takže še nastavnicka rada nie mogla opredzeliti sjem za jednu, takže vyhlasali, že bi obidva boli školjarki generaciji. Bilo češko, pa smo šeli ići na različiti zmahanja i baš veljo sme trud uložili do toga. Думам, že nam jeziki najveće idu i najveće sme tu diplomi osvojili, ali znaš, idu nam i to ti drugi predmeti, ljem že думам, že to ti jeziki še tak vidvojuju. Jaki vam plani teraz posle osnovnej školi? Obidva pođeme do medicinske škole. Ponaže ste dvojnjata i djece i do iste školi? Nie, ona pođe do Subotici, a do Zrenjaninu. Diplomi zo zmahanjoh švedoča o ich angažovanju u školi, a zo dobru organizaciju obovjazkov oni mali času i za drugi aktivnosti. Ideme na dva folklori, špivamo u crkovnim horu, u tu matkovim horu, u Hudu. Ja idem na dramsku, hrajeme u orkestri, ideme na odbojku. A povedz mi, jak to všetko usoglašujete? Tako už češko, pretože došenje na novih njeme, bar máme malo času slobodnoho. I mi tak doma sme bukvalno i nje s tatom. Še sme u školi, tak po tih sekcijoh, ali eto, stihnjeme i učit skolo toho i šitsko zrobiti doma i s društvom i šitsko. A teraz za prijemni še rihtaci? Slabo še rihtame, pa máme veljo bodi za školi. Za naš to svertori mišla da me upisati nam ne treba veljo bodi, takže mi učime normalno, že učime, ali думам, руски už zname, matematika nam dobro ide, tot kombinovani še nas zname, že dobro porobime i uvidíme. Konec 8. klasi za školjarov istočašnje i konec jednog životnog perioda, ta ih čustva pomišani.